Akademija Filipović, lider u organizovanju neformalnog obrazovanja u Pomoravskom okrugu, i ovoga puta je okupila vrsne predavače koji sprovode još jedan u nizu seminara po jagodinskim školama. Reč je o sprovođenju uspešne nastave, seminaru koji je osmislio i akreditovao profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Radovan Antonijević. Osnovni cilj je stručno usavršavanje nastavnika u oblasti za koju je definisan ovaj seminar, koji je jednim delom didaktički seminar, a drugim delom bavimo se i opštim pedagoškim pitanjima i temama, znači opšte vaspitnim problemima. Tako da to predstavlja neku vrstu cilja našeg seminara. Šta je znači to pravilno ocenjivanje, pravilno rad sa decom? Šta podrazumeva? To je vrlo kompleksno pitanje šta je tu pravilno. Znači, to je jedan od ključnih elemenata rada u okviru ovog seminara gde pokušavamo da nastavnicima ukažemo na neke nove tendencije koje se tiču uopšte rada sa decom, vrednovanja njihovog rada, načina ocenjivanja, saradnje sa roditeljima, omogućavanje da zapravo svaki učenik napreduje u skladu sa nekim svojim potencijalima koje donosi zapravo izvan škole, tako, a koje se već ispoljavaju počev od prvog razreda, naravno te razlike koje postoje među njima, koje se tiču njihovog potencijala, postoje naravno kroz celo školovanje. Povratna reakcija što se tiče škola, vama, kakvi su rezultati posle ovih seminara? Nastavnici su veoma zadovoljni sa onim što se dešava u okviru sadržaja ovog seminara, odnosno ove teme koje mi realizujemo zajedno sa njima su nešto što predstavljaju deo njihovih potreba koje su u domenu stručnog usavršavanja i oni u svakom slučaju posle realizacije ovog seminara budu u prilici da primene nešto od onoga što zapravo nauče ili razumeju u okviru aktivnosti koje se dešavaju, znači za ovih 8 sati koliko seminar traje u celodnevnoj varijanti. Osim seminara u osnovnoj školi Goran Ostojić, danas se sprovode još dva, i to u osnovnim školama Boško Đuričić i Branko Radičević u Bunaru. Treba istaći da će Akademija Filipović u naredne 2 školske godine sprovesti 12 akreditovanih seminara koje je odobrilo Ministarstvo prosvete i sporta, a podržao grad Jagodina, sa ciljem razvijanja profesionalne kompetencije nastavnika.